O folofa ma whaatalo whantu, Samoa lau mai moanga le rei fwoi vaenga o lea fiafi, o lea songa fua. Aso lua sumo le whale dei o le masina o Amberila. Lua whelua se fulu ma le tolu au tātou iai fwoi le amatali o le rei fwoi vai aso I tiu te o whe au mga aluenga o whaiva fwoi. Wa te tofi, ma whaamunu iai I tātou e lo tātou wa li whaola. O folofa whaatalofa, whaatulima ma whaafei loa I, ia ma whaamalo antu. Samoa iante o ele aturu pele le loto. O le atunu sa ma fainga e no atu fatini o tu sala o le atunu io e fa mai da tali I langi se ao o lo malo e le o se atunu triola a o le atunu tofi o mai o ile dei vanga o le afiafi ia be se fo io le toi fa o wino le tutua ma le o nanga fa au ale Bluwave TV ia ma le to o na fo ile nei a siata le fo se e mai dungo le tatu fola fa asra lo nei pe au mangaru le ea ia tātou te aleanga whaatasi e peo le upu I tautai o ngā te whale. Ia ma tātou me musa mo tātou patipatia malo. Ia e ala fo I le au nanga wha wau fo I le rei fo I vai aso. E na ua tō I tua apolima ua mawai antu le weekend. Sa pale fia ngai ai lo tātou patiro o masauninga pa ia. Ia tā labu puni o Maota tāpua I ma whatawhaitau langa ese fia. Sa au tātou uru whale. E ave le whaafitai o le viinga o le whanetanga I le atua. Ia ua fo I le nava yaso wa tuana I atu. E whaafitai ai lana au nanga e mai se fo I e whaafitai alona mana la vea e whai matai tai tama le anganga pa ia I le savalinga I le aso ma le aso. Ia matalo taro sia I fo I whaivore reiva yaso le ala o amata fo I yaso whaitau fo I o ngā luenga. Le gata I lea. Ia o se vai aso pito siri fo I leo no toe taua I whanau. Alo matama whanau o tātou butiro. Ia wa mahe ai fo I tā whaonga sa whianga iai ia po tuwanga fo. Mai malolonga I le ngato malolonga o le eseta masomaliu. Ia au leo buto hea o ngai peia. Hei whato a leo neipe, whato atoa e la surulu mana tua o tae au fo ia so malolo tātou. Wha mana dui nai I la tau fo I o toa manu. Sa tau sa ilia malo. Ia maa sa saina. Sa ili ro lantou toto. Ia le sa o lo tonga o aturu mai tau ma vai inga fa mana tu nai I la tau sa ma le le tau le so tai au le ala la lea fia le loto fa va ia tu fo I sulo le tino ia fo I na o lo tau sila mai le o mo fa o lo antu o folinga ai wala va si au fatu ma si o lima matua ma si au ata e tongi mai lungo le tanto por kala me fa ai lo mai ai o lo o manuia me o mai le anga le le tu o le o ata vasia Afunga o la auto uru leala le savalinga. Ia o le mwhai ona tātou muru au foi patia le alofa ma le anga le lei o lo tātou tapa ure langi. E wilo foi le so, ia stasio aso whaapitoa foi I le kalesia worship center le laulangi a Doma Samoa. Ia se taimi foi o iai o tonga o le tātou porokalame. Ia o lo tātou iai le whaatulima, ma le whaamalo Samoa le anturu pele. Ia tu lona o tau pa ia. Pa ia ainga matama o tama foi ma ainga nofo aingo e aingo papa ya mai so ainga te fai fa mai ngane I te malama ya wa foi lo do portai le dua ma le pai sina o le ngā luenga a le dua ya mo to favor wa tai o pensa a wa le o ina ya ma sa ilia o ila do wa le lo loa e do fa foi mai le dua o fo lo fa ma fa talo fatu ya o le to pui le ya ma le pola pui ngai tausia pa ia ainga ia e fasino le ia tu mo mapule I tu au mala tau wa ainga le tai ma le va afono ti a talo fo lo tanto mo tu se sa ia so ble vai fanua a fo mai tu langi sa ole ma sale o mo ble lo niu na sai lua ia tamar manu tele fa tu yo mo tu au va to ia po to fo yo le fre una ma upu ia te ole manu tele fa talo fa tu au pa ia na ma sa mai lava ia ile dai sa mo le tu manu a se ia pa ia le dai ula na fanua Ia pe amata bai fo ile pa fitia e ole la se pa ia le ngai fo le la Filipa Puletu le wilo I manu o malo fa talo fa mo fo lo fa tu asiata ile proklame fo ole nei vanga ole afi ia na fele ola fa talo fa I pa ia fa le tala le lei e matua le tu u da fa ngā le tua so o se fa fai tu langa fa talo fa tu asiata le nei vanga le fiafi ia fa ma po e fo I fa punga wao ia le fa talo fa wa fo I pa ia fa le malo ia
awa ia le fio le au mamalu o le tātou malo, malon masiofo, sui o le fono, sui tofia, ia e te nane o le pā, le bene mamalu, le fio, le fonga fitalai, ia e te nane foi o le kāpeneta, ma le fio, le fionga, le tamaitai pā, le mia malona au wa. Ia e te nane foi o le visenga o wha masinonga, ia e wha a fio ai mamatua le tuu, le wha masinosili ma le lātou foi visenga o wha masinonga. Ia o le tā whatolu, wha tau ngai o whainga malo, ia e pui a foi le sa o lutonga ia e mese foi o le sa valinga fai a sa mo i le aso ma le aso ia ia i le talitunga e faa maulunga na foi ma faa fita yatu i ma malu faa le anga nu ioi tamba o lo apo maua ma po la pui ia fita alolo inga ma si ia la fia ia awame ne yo ainga polo manga fasili ilangi fata lo fantu mo volo fale ni manga le fia ia po fai foi se aso fia o se aso fa noa wa uma tu ainga tu langa fia ngai ma oile ni vai aso fa talo fa tu se taman proclame o le Tautai A'e le vaenga o le fiafi ona mapuane leo la fa malo ma la fa talo fa ya te auto wo ma pa anga ma mai le fo i wo to se sao le menei ya hilunga o le tato apio folinga wo ma pa anga ma mai o e fo ile te mafuta mai share le tato proclame like le tātou page o le Bluwave TV, po le Blue TV, te awha pia na ono wewa mai lava e tere i tango langa vai o mili tātou like. Ioi, a talo wha mo wholo whātu ia te auto. O malava, ona o le tātou teimi, ia me se fo i o le amtanga o le veiaso, ia manatu o le tātou le au talaina. Ioi, pe o le upo e whai pongo, ia alo tātou wajuru, ia pe tosi lo pua, ia ma vase. Ina tūlanga o lungo le tātou proclame e me se fo le tātou wha malo e peo na manzania. Ia le taritonga e lau ar fiso lau le tolo e ala i tasi le maunga iolo sa ma whai ngā me se fo e wo ma pa anga ma mai lunga fo le YouTube o fo lo whantu ma whantalo whantu o ele te mai mo mai temini nei. Whantalo wha whabito i tātou samarianga le leipo o tātou sponsors o le tātou proclame le Tasi Market e le tātou whaasara launga whabitoa lava. Ia se isau se taimi ona o tu ina tu le lunga e fa te tau lava i fa moenga o le tatou o unanga le Tasi Market Messi Road i Aukilani e mai se West Auckland e mai se Whelau GI fa pea le au unanga i Papakura ia mai so nisi o fa moenga a wale au tova ato le fionga le li Priscilio le tatou Tasi Market i Samoa i le so tau e ilana i tatou fa linga taua e fia fa ilo antu se taimi muri mai. Fatalo for il tātou sponsors le Samoa Tourism Authority ia po le STA tonu si tātou wajero o beautiful is back wato e fo ile au le lei ma le mātango fio si tātou wajero wato e te tala fo i tūlanga o tātou fe malanga ina e au noa mani nono tanga me lea wato tau na whatatai palalau alau sae pe o upo e whaia sa Samoa mainga oi wato tau lava fo i ona sauni sau whai ngā malanga avelu ainga i tāwha whau i Samoa a fa pea e fa tumulia tua i ainga o lo avanoa tātou mataanga ia wa fo ia e mapu ia ma fai singa e vanga enjoy fo i Samoa lan tobia ia o le ngata i lea fa talo fa after ia tu tātou sponsors o le Pacific 40 ma le talo fa voucher le vionga e la pepe ma le fletua ia falute ma le au nanga fa ma le loto malu puipuia ai toi fai ngofie wa e lafo lava lau pepa talo loa i fale o loa o lo i tua i o tau fio anga ma la fanga e ke kaule halu fo i pia pe te tau anu i sale longa e maubalawa i nisi o fale o loa i tua i tu ma lo i tua Pacific 40 ai le la ko website ia e te asia si ai ma fai ai lau whaatau mo ai ngai Samoa Maota Samoa service stations i vai tele whaafteile o nanga mi se fo lango soi no dato o nanga ia ma te tautua lau Blue TV nega te lea ole GMana Wholesales and cars ina i o tau e le tatou tawale fau le Mahindra lua awhia rua super le tonu tawale fau o le tau sanga nei e te telitonu pe e asia tu ia a wase me alofa le leifo o le tau sanga mo le tau sanga fau mo lo a inga i le gatoi nei ai o ngā mo Samoa ma le tua o wha le leia a wala mo Samoa ia ma nisio tātou company o lo lango sua i wha moenga e me se fo o le tātou o unanga a wadi ngalo le Pacific Family Health Group every weekend ia so tōna i o le awhaia tātou pop-ups ia mai se fo i o tātou tui o le misela tui pui mo le fulu mo le whanau mai se o le whamai o le misela o lo pipisi nei mantua tautua nā ma utou wha o ngā fo i le au unanga
ia e le ngā tātou pa ofisa au tū I pembiwa, ia mare tātou la lai wi melf, ai ole a whaalau ilo antu la vai le tausala ia pēa, me se whoolunga I tātou post, nisi o pop-ups, ia ale tātou community, e mawhai ona, e su, matala au tia, e whao ngā leo unanga, me se whoi, so se tuai ngā unanga, taule, soifua maloloina. Malolo valo sa I leivanga o lea fiafi, o niso tātou tala o mai Samoa me solo o la walunga lava I le nei aso. O le so ua whaamawai ai Samoa wao. Samoa I Samoa, Samoa I so o se tafar ke lope, ai mai se lava le ainga e kalesia a le worship center. Ile lalolangi a doa ma Samoa Christian worship center. I tu tono Samoa whaamawai atu, I peau whaamawai ma whaatofa atu. E lo lato ta mafa le nganga o le ta mafa le nganga fo o le to te le lava tangata Samoa me so le langi andoa o fa o le na ma fa manu ye na o lato soifua to tua I le tua ona o le tua ma le ngā ruenga la veai ale songa I le apostolo Viliamo Mafoe I le so Io na toi sauninga sa fa tau no ulava ia I le malo malusa o le center ia e tau au fia uma iai le ekalesia worship center I totonu o Samoa. Mana ia talaanga visions le tua ma le faasoloina o stepu o visiona le tua po faalinga na tu iai e lea fo itoa o le ngā luenga le sunga I le apostolo ta mawhai fe au ia Viliamo Mafoe. A mata mai lava e lona soifuanga a o iai le autaravou mo Keriso, YFCs, a vea fo o se whaululunga ma director ma whaatonu o le YFCs. Ia ma ho ai lava ina ia whaatura ia se tasi o vision po se tasi o whaalinga na tuu iai e le tua. Ia I le whaatuina lea ma fausia ina leo se ekalesia ma whaingoina o le worship center. E a mata mai te tono o Samoa, mai o le aso solo atu, e tafa te tele o le lalo lang. Moli maunisi o missionare ale kalesia o ngā lulu e le teimile nei South Africa. O ka se mamau le mea ui ei. Ingitia, ioi, Amerika, Saina, le atu Pacifica, ioi. Ma le tele lavo nisi o aturu o le lalo langi. Ua wha manu i eina. Ile launga ma le upu fola le atua e taula mai I lana au auna le songa le apostolo Viliamo Mafoe le sola le sa le toi sauninga ia e pati ai ma celebrate ai ma le tu fo yo nei ona po wa tatu mala ma umai proclame le tua e le o toi fa no e nga ona tangi le tanganta ia o le misia o le mafutanga I lungo le nei fonga ele ma mafutanga le tino ia o jelo ma mautino pe pese ange lo le langi ioi ma fa fe lo ai le toi fo ia tu ia wa le tatu moni la vale o toi fo ia tu ia fa tai ele sunga le apostolo sa ma fa yo na wa ia so yo le malo sa me se fo o le fa lo longa ale majanga ruenga o malu le malo le fiornga I komsina ia ma di malu le malo la tote tau avena pe tau soina e te tonu ma whaafeo mai le sa ole fionga po le sunga I le tama apostolo ia Viliamo Mafoe. Ia sa ufi fo I lona sa I le tanga vai o le sa o lo tonga o le tanga vai o le manu malo Samoa ma o le whaalo alo nei lau walunga le malo e le mawhai ona so ona whaia se I vanga nai I la dou wata tau I ai e pe o le sunga I le apostolo. Sa awai fo I le fionga I le au mamalu le malo Samoa. Lana fionga His Highness the Head of State. Le fionga ia tui maleli fano, le tui ana tui maleli fano. Va le toa so lau vile lua e me siosiona ma siofo le fionga I le matua ia fa musili. Sa awai fo I nisi le fionga I le sui o le fono sui tofia. Le fionga ia le mamea ropati ia balona fa le tua. Sa ma fai foi ona wa tu le fionga I le tamaita I pa le mia a vea ma sui o le malo ma nisi o le kapeneta mai se foi ia o sui fai pule o le pa le mene
ia I pea fa ma vai la tau te mori mawina o le fionga te mai tai pa le mia sa fai ma sui o le malo ia e fa feteia le au auna ai me se fo yo se mori mau e tusai o hona fo I fai va lo fi au o fa manu ye nai Samoa ia ma le lalolangi atoa e ala I le upu le tua ma le fa la tanga ma le inisio mori mau fa atumulia lava le laumua le to ainga o le worship center e nai songi mana tu o le aso fo ile nei po le masina fo ile nei le sa mori mawina le fionga le suite tai e atoa I ai le tausanga talu ona fa pa I ina le malu malu tapu ai e au fanga uma I ai le lalolangi atoa o le kele I o vaenga o tanto I ai la vai le celebrating o le soifua o le fionga po le sunga ile ti ile ia pasta le fionga ia le apostolo ia Viliamo Mafoi o le tele I o vaenga daua ai la si makaki a sa o mo la va u ia la fa longo atu mai la vai le aso na nafi I lana family service o malele le family service a o shei na fo I mo o nofo le mo mata du ia ia fa tasi ai male ma saulinga fai o lona beu fa ma vai le so mai lava le tae au ai se vai ka ua sa o mo mai le tele o mo le mau mai lava fo I mo le mau le aso na nafia ale fa nau ia suyo le ainga suyo le nuu ai me se fo inisio fa fenga ai le mo le mau la wa le foto au mau ai fo ia o le fo isa tasi o mo le mau o tu le family service o le songa fa fenga ia tavale meteia ia ele to tau fa ai loina fo I le tasi le otoa o le ngā luenga ta matua to rutai fo o le ngā luenga pe o le tama fa le ngala le na foina mai le soifuanga fa le nganga ia so ia o le sunga le apostolo a o le bole mau le sunga le fa fianga ia pasta iliafi o inga sa o puina mai se me pito I taua lava po manatu mo ulangona ya ula vaia o se mea ka kaunga mika I o ele Samoa. Se whatua la uta maitala lea. O le mere ngō upu e mai lea sona nafi. Ia ai whaasa o me foi au nei te use e la uia whaalongo. Ai a whai sa o la whaalongo ma utela ngō nā la vaiti no matangi le lei o sa onga lea. Le sa sau no ili songa I whawhianga inga ili a fila sona nafi. Ma whapea mai. O le e ka o le whaife au mua lava po le tangata mua lava le nei. Ua ia whaatuina se lotu mai Samoa maso solo aku I fafo. O se tangata mua le ua ia whaatuina se lotu mai Samoa ma whaaingoa ina worship center Samoa o ngā solo aku la ia le I fafo. O isi e ka le sia uma. Tulo. E solo mai fafo anga I kokongu o Samoa. Ia, mo tau sira fia uma mo uloa. Tele o ekalesia uma I le tau au talaina I sa o ekalesia no mai mamisionale. Ia, pe o ekalesia fo I le ia iso fatasi pe o tama mātutua na mo tau nu tonu o Samoa. Whakasa, ia, o le metisi, ia, mar katoliko. So mai la ia lea ma isi ekalesia skrisio pe o sengantai, ia, a sofitu, assembly, maletele la mo le moiova so se ekalesia. Ia, ai pe o tala anga o ia ekalesia. E so solo mai fafo. Ai rau whalongolongo kulan mo le mauangafi. O whapea fuia o le worship center se ekalesia mai fafo. Ioe. Ale laua, o whapea le lo loto ana. Fo kamika ngafi. Ioe. E mi talo taloto. Le winga o lau tala. Ele o lau ekalesia lea. Ai le anga e kakaunga e me mika o eri Samoa. Le anga e mafu anga o me mita. O le tangata e sa ili malo. Wa kele ekalesia o whaalau tele mai fafo I totono o Samoa ono o tātou. A nga ka ungu ua o kala inga ia misi o ngale whaalau kele Samoa. Tau nu utala ina ia ekalesia whaalau kele kako. Ai sea maua se kanga ki whaakuinga se ekalesia. Ai ave fafo e whaalau kele inkia. Pe ave fafo e whaalau tele Afrika. Ai whanau mai totono o Samoa.
sila leo vai ngau te fia le kon na le fa mo ina lo to na fi mo fa piane fa pe fo lo loto fa fetai le tu ile soifua au na o lana au na le sunga le apostolo William Mafoi ia telefo itala anga no fa lo lo se ma to fo fa fenga ia o se tasi fo o atali fa le anga sa tele le sao le sunga le apostolo ia ilo na fo soifua au na mai lava I porokalame ale YFC fa solo mai ila ia se yo o mai foi ina ua mausali ya tulanga ile tua malana fa o tang fa fita ya ila le loto le sola le sa fa tau no wai ia to sa uninga le malu tapuai ia po le lo mu le kalesia hawao I totono o Samoa I le fio anga songi le sa fa mai na io na to saudinga ia ma moli tuai I le fiafi le uli lavana lela ia lo na sai lo no oli sanga tu mau ia I tu la ele I lo na Maota I lo na ainga fa mai se ama fa ma fa na fo ile nga le tu le fionga le tu po le tina fa le nga ia le kalesia wau tu tono Samoa ma le langi fa le tu le vina me se fo le nofo ia lo ia fa nau pelenga mama e me se fo Paulo mangafa ainga ia me se fo o le kalesia atu fa te telefo ila le fainga malo ia me se fo ia o le maualunga I o le fa moe ona o le amana ia o le sao ma le tautua o le fo I tamali le songa le apostolo songa le fa fianga taulangi le au fa alupenga o le tama fa sau le lupe fa lele ainga ma Samoa songa le apostolo ya Williamu mafo ia pe o le tele lava now coverage mai Samoa na fo I available lunga o le worship center media ringa te lea o le malo media ia mo auto fo ia le na misi ni si o vaenga me fono to mai moai ia I tulanga fo I mo mau matala o toto o le savalinga le fainga o fie ai se upu ta ua o te tae o whai mai ka iro ya o ia malau mai moanga. O mana ia fo ile a mantail tatou program. Ai se upu mai mori mau mai lava I mori mau o le aso family service ile aso sa se ia ba ia mori mau o tu ile daona le la. O le upu le e wha matalaina ai le songa ile apostolo o se tangata e loto maualalo. Ioi. He is a down-to-earth, humble person. O se tangata e loto maualalo. Whapeaka I kou iskanga kairo ke kele. E toa mai le upu whapele o kamafo I ele kuwa. A leana mori mau malavu. O ka o kae se ongo sai ma se loto maualalo. Ele o se tangata e mana o e mua ia. Mua le tua I mea. Uma ia amu ia fo ile soifua au auna. Amu ia fo ie. A veo le upenga o pili e tautau. Ai wha ngota lava tala anga mana ngā luenga. Tautalaso. Peo le ngā ipo le te maloa salafai. Ia ngā luenga. E se foi. Ia o le taulanga na sitia ma le taulanga nausi. Ia ma tautuai le songa na apostolo. O nisi nau tātou tala o toto ia ma le sitala mana ia lava foi le so. O le tau foi ana le lai. Taimi Amerika. Ia le safa ia se whatautai ia se sauninga. Ua da ua o le National Boxing Hall of Fame. Class of 2023. Lea sa mawhai ona ia wha mausaliina. Ma fili ai ia ma wha mawina ai foi. Le fionga I le tupia le fionga I le fawina. Do ale tai David Tua. Certificate of Recognitions is hereby presented to David Tua. Mai le National Boxing Hall of Fame. Class of 2020. Now, I think some of this was supposed to happen there. Sa te tauana tupu le luafe lua se fulu. Peitai. Ona o le COVID. O tau silfia. Le ua lai ona tu ina mai le luafe lua se fulu ma le tolu. Ina ia wha taunu inai. Le lau kousi sira mai ai. Congratulations. Yeah. Nga umalonga whaile maa poru kalame le so le na tia nei le asonga fua. Asonga fua pengi whaile maa poru kalame le whionga whaumuina.
ai aso tofi malanga I America le sai e ta ua mai aso tofi malanga America a wala le fa moe le ia champing pa u se toa I le fa le nganga songa le apostolo vilia ma foi ai fa paleina se toa I le tautua lava foi a futoto e le o le fa le nganga a o sa ili malo I fa langa mai langa e se umata to mo tanto valaulia kau ke le fai fe uma tau te le la unga tuspa ia uma e tau te le la unga fa fai la unga uma ma fa le anga no uma e ta tau te le mingiska uma e ka kau ke le fai pule uma ta tau te le fai a onga ta tau te le fo mai uma ai ei fo isi e ta o ave fu alo ta tau tunu o ala I fa langa mai mata alonga le ala mo le fa malo I le feonga ia fa muina to ale tai David Tua congratulations once again ia o le wa tusia lo swafa ma fa ma wina inducted I le Hall of Fame ia po o le wa fa ma wina lo swafa ia I to tonu o le lio o tangata I longa ioi tangata I longa o fai pelenga ale la langi ato ia me se fo yo le atunu te leo America ia o hainga ilu matalo talo o le amana ia so tatou tama ia tunu o Samoa ia e ona e fai e tatou tama whanau me sili ma vi ia I lava ma maualungai ia le suafa ma le ngoa si o tatou waturu ia fa taila ma fa malo ia o tala fia o le ngi yaso ia me se foi lai le fionga I le fa buina po le sunga to le tai David Tua po o Tua Man Terminator Tua e tu sai foi o le matatia ua ausia tatu tatu malologa a foi mai ia ona fa o le tatu program emisi o nai fa linga ia taua mo o to ia fa fonga mai Samoa mai le tatu o unanga ale Tasi Market pe mai tatu fa salon fa PacificEzy da lo fa la fa Samoa o le o tau mai I fala o loa le Tasi Market ni usila nei tatu o loa me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to o launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furu mua fa pe ma nifo oti maleano no yo nisio me tau lima SS te fili mai ma wo fo ya tatu tau ma fa SS mai Samoa e pe oia ula ma fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala o nei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Sorry, if you po. Also, thank you for calling me fufu. Yeah, okay, so for Fauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo for welcome to Thomas. Maro. Payment. Talo for matcha. Toi fatalo fatu toi jali mo yo le program le divanga o le afiafi malola vale unsa ai mai tanto malolo masani ya toi fa fe ya tu ni so o to lo o ua mafai o mafuta mai afa pe foi lo e mafuta mai dungo le wala o fe lava
le vai ngo au kila ni dei po ni usila fo yo lo e maua mai ai le proklame bla unanga ya po lua fo yo la wala au Australia po Samoa wala nga o le tatu proklame it's a global social media program o lo o mafai ona vai le po le so lava se ta fo la langi ona o le live lu ngore tatu Facebook a fo le YouTube channel o le nature ya fai malia lu sa fea lava le mangala le te mafuta mai ai fa mole fai malia lu sa o tele lava matele le tulanga o le a fia ai o le soifua i lungo le wala ona o le fata mala ia ona o le fautauta ia ma le so ona alu le mafufa tulu fa fonga le tru pio e aris kai me ko sa le ngana ia e fa fengo fia ona fa matalaina ia ma fa leo ina antu tulanga o lo va ia peolo o te tupu ele ngata o Samoa la vevea ai o pasi o Taavale ia o ni usila fo ila doia po o le vaso fo ina nei ia na la vevea fo i feko ai se Kaavale ma se pasika ia o le si me o pinger Kaavale le wira vidi vai ia o ma tulanga fa pena ele fa pe fo i tau tuli lava lu sao o la lava le tata longo ma se fa au le tulia lu sao me vele le ka ko fo mai le nga kakao lu sao kakao la kakao wanga ki vele vanga le ia ole a fo ile au nga tau tulia i lu sao ai ole au nga ole au nga o se le futi ai ma a fi ai le ngata ia fe o lolo la pe a fi le soifua ai o ile ta vale ma me totino ai a fi la le soifua ia mo ko e kangi le o vi mo ko e kangi me susu ia ole se au nga la le toe fautua tulava fa pe e mafuta mai lungo le wala o e o lau masani e telefia muli sta vale pe ai manava ya think twice toe ti mata le penga ma toe fufua le leia fufua nga au le papa lu vai ya wai le taula vai se unga le lei au fo ite nau tuli le kuka manongi na we fali i o tato proklame fo ia nga le ai nge fiafi io ila le le ono o fa ngoina le proklame le o Tautai A'e ma fu nga nan o fa ngoina i proklame le o Tautai A'e ina ia Tautai A'e o faiva ai me so taimi nei o le manga va nga luenga me se mo tato ni usila ia me se fo o Samoa ma tunu i fa ma loa fa yo le faiva io ma lo la va nga luenga le vanga o le fiafi ole fa silanga le po le fa linga le na tu ina mai le sunga ile li porsilio le tanto Tasi Market ia le sunga fa fenga inga le fionga le fa sina to le 4 very to le 4 Larry to pa il vea ina ia fa sila to le vaenga le ia me se fo ia nga mo ele te fa fonga mai ia mo nisi la fo le fio anga o fale asi mana tu fo yo ile sa ile talo mua le uru se lenga le suia nei le sa ma awai tuai ile masina na tuana ia tu male sunga fa fenga inga po le presilio le tanto Tasi Market le la e malanga ile aso taiao ia le sunga le fa fenga inga mo Samoa ia ono of nisio fuanga ma fono tanga ia me se le fo yo vaenga ile tanto wa o loa au mai ia tunu i tonu ni usele nei ai mo ila to u malava mai le fio ngo fale hasi u lo ma faiona e mai mo mai le taimi le nei ona ua le ise so tainga ma le fio ngal faipule ya fa pe fa fonga mai o oyo se naite e papa au ma fio mai le fio ngo fale hasi le taimi le nei ya longo ane ya le faipule ma longo ifo ni so to le sa matai le sa to la mo ile tato ro se selenga o leo le anto no wantu i Samoa le so ta malanga tu le sunga fa fenga e pe yo na umona tu tala ma fai tato upu e tu sai o lo u malava fu fa ele leanga ale au fai fa to anga male au fai me to u malava na you know le sa tato tala no ai ma fa so ai mal sunga fa fenga le malanga tu e ma fai lava ia ona fa so tai mai se sil tato o nanga nel Blue TV ia alenga tele ia e mafai foi la pe ale ole na ia mafai foi la na ono to wa tala wa tu ma fiot I atele le o kilo ku le message le au mai ile Monday to Friday e mafai ona a fio atu le sorry e fono to wa tu e wa tu uma ia tu langa ia saka ku kala ngoa yo talo o fio tamu o fai o isala elu ia o le tatou luau ia ma vaenga ma lava na tala noina le tele io ma le anono ai
e mawhauno tō tala au antu I le aso tofi ma le aso Thursday to Friday. I le taimi le valu le tai au anga I le whai le fiafi I le ofisa le nai ateli. Pe ia o ateli le ofisa fo I le o whatoanga. Ia walanga o le o ina fo I tau na whato ai ei tūlanga ia wai lalo porokalame o le ale mtanga ruenga o whatoanga mwhenga whaiva. Te roanga ko kisira fia le me ei ateli. Pe afa pele mfono tō whaafso tai mai. Ia tala au mantu e vantu wantou o loa. Now, the good news is, afa pe kia ruaku uma mau products po a uma o loa matulanga o fua whaile leanga lea te mana o au mai na umono tu talai ma le sunga le whawhenga. Afa pe siaki umantu le aso lava lea te to ai taunu ua tu mana tua le aso tofia ngai le Australia le whaavanoa mai ei. Valu le tai au anga I le whaale fiafi. Umolonga siaki wale lei mea uma mpasi o lea au mai tu watu lava ma le tupe ia te oe le taimi lava le na. I lo a au. The full price ia o fua whaile leanga. Ia whautangia mai la le tātou whaasirilanga lea mō si o tātou nuu lea o whalasi. Ia e le sa whaile rua I selenga. O tau wa umona whaia tau tala. Ia ena ona toi wha mausali atu. Tala au e momoli uma. Fia au kalo o au o ufi. O ha uma I sala elu. O ha uma lava tu ai ngā o loa whapena. Ia tala au e momoli nai a tele I le aso wharaile. Astofi male Australia. Ia alenga te le whaafso tai mai le tato o unanga le Blue TV. Whaafso tai mai au. E te messenger mai le Tautai A'e. Ia mai tau mai lo suafa. Ia matulaka umai. Awa le meli mai fuo e le ngofo I whale hasi. Meli mai na tangata whale hasi. Lona lua. O le fo ilai au mai ma le whaasirisilanga. O ai fo inisi. O I tu malo. Ia mai se fo fionga I whaipule. Ea sa mai a tau rua I selenga o lo tau o mia ia se containers a wan talo o tau mawhala vai a talo o ofi taamu whai I sala elu me malava whapena o kamalanga e ki whafso tai mai la ioi whafso tai mai awe ki whafso kai me bea whapeanga o le lua au kau kalu ai ma whai fo I ona longo le tau whai pule ia o le ano fale antopan no ta inga o le sunga whawhenga ina ia whaona mai se containers wheelia e au mai ei ia tau mawha mai a te auto umalamba ia maua lea vangoa ioi ma whai mai e kouku malo po tau nuu le tau roa I se selengas containers o tau mawha ese ia tau te whawhonga mai le whaalau atu whaafso tai mai le unanga a le Tautai A'e so tai mai an teau ia ona arrangela ia o se tūlanga I se so tai inga male sunga I le whawhenga inga a o iei Samoa. E kakaula vona tupu mea nei a o iei Samoa I le whaimalanga tu le aso tai au. Toi te liu mai ia I le whaiunga o le vai aso ai te taula ona vavela u kongeki mai. Ina ia maua lava lea vanoa e whaavero I eia fua whaele leanga. Ave I eia ukanga kalo o ufi o ha uma vaenga uma whapena fua whaele leanga. Ia ai maua I marau selengi ai le I toi te liu mai le sunga I le lifa whenga inga po le pulisili o le tātou Tasi Market. Whiunga ia to le fua. Ia o si ka kou whaasisilanga le na ua te le lava le te talai natu. Ke ofo la ai koe fisidi mai ai. Ia ai na olo whaafisot tei mai. A whapeo oe whale asiu. Whaafisot tei mai pe te susao I a tele e ave I ai. Ia fua whaile leanga e pei ono tau tala no ai I le masinante. Nei, ai a whapea oe te sau mai sisi tu malo. Ia ai sa whataunuina sa tau rua I selenga whaafisot tai le tau whaipule. Ma whaafisot tai po ai e ma whai. Ona tu whaatasi ai le fuafuanga le. Ia ono tau kongeki mai la ia ai whailo atu. Se whilo inga male whiunga I le pulisili o le Tasi Market lea o le amalanga atu I Samoa I le aso atai au. Ioi, malunu atu. Wa ulea lua. Anga ua tele fo I fuafuanga ma tutuan ngai me se fo le tantou proklami. Ma sia matou wa o ngolo whaanga solo pea. Ai, o nei vaenga na, I le nei vaenga o le afia finiso tātou whaalinga ma tātou whaasirisilanga. O tātou iaila I le, nei taimi fo I le tātou proklami, le umis tātou proklami, le fiafi. O nei, iaile tele turunga, ia, o le, saungi umakaya o ia mātou ni usila ma Australia, I le aso malolo. Ia awa o te loa pea, wale o te whaia le aso le ia Samoa. Eso malolo fo ide mo tangata mali u le taua.
ya mana tu fo yo le aso ngo fo nei ya i unga fo yo ta longa nei ai ya ngo wale sau lau kama wale fio mai le fio ngai le upepe fai ma tana i ta longa iyo ya ai fo o au wild malo ai celebrate le manu malo si ola to au ale blues le sa fa ta mata mai le au le warranties ya congratulations for ile tanto blue ya ma disi fo yo au pesa manu wi au fa ngo le vai aso ya fia ya o fo ile lava yaso ya fia pe o fo ina fa le tonu fia pe ai o se vai nga pu mana tue e au na fa yesi na tanto wa fa so ya ile nei vai nga o le fia o tato i fo ile tato porkala o se tasio vai nga sa au mai ni sole maro le tu fo e fa ile tanto fa so te le mta upo fa so ko o maka upo kuskusi met ko kili pe fa na tu fa lo tele lu ngol porkala me ya tatu tala do fa so mai so fi na ngalo ile tu langa e ma fu mai ono se tasio tu sto singa sa au mai lunga se tasio no pepe tono tanto ko tu e highlights ma details mai ile tele fo ia me seo tu langa i le tali fa alo mai America Samoa e tu sa iole malanga tu ale fa nga malo Samoa sifo ia wa fo fuanga male lanto fo no tanga fo ile wata wole ato Samoa i ga mai ala ya ai fia ngai loa ia fa nga malo e lua matulanga masani o le anga no matu manga Samoa helai fa lo longa mana tu fo le upo fa lo longa o le upo ale la wo lunga iso se fa nga Samoa pe titi pe tele e fa tau no ua pe ka kalangi i o au afa ia pe wana o se tutusi e fa ingoa lava o fa lo longa e salangi ai ona o tu lava ma fa nga si o tato dro ai ole mana tu wa fa alia mali tu langa fo wa le ona fu ona na tato fa so ai fo ona ua fa peni si o fina ngalo e me so le tusinga tau li fa fo ile a fa bela o kupe ale malo le sa ave fa ia ni fa lo longa ai ato e fa fo i mai ni ke kusi fo ie e mai ia ni passe seo mingiska ma le au malanga taitas ona fa pele o se fina ngalo ni si e me se fo ole tusinga e ka kaulanga ko e fa fo i uma kupe ile ile matanga ruanga le treasury fo ile le Samoa e ke wai kupi walanga o tupe ala turu so fina ngalo ile fo ke fa kula ukala wale longa se me langa ko wale longa se me la langa i lunga ile totili o ipe watau e moni ile tala le wata fa longo iso le o Samoa ipe e fanga ngau mai lo por kikiro uzol melena e tato mai ai le amatanga sa le pesa ise veli vo ile le pose papu puni vo ile le sa pupungi o mai lo ka ko mala mama o ilo tanto tau langa i mea ai wa ever since na tupu mai le fifina wa inga le ai fainga malo po paki i Samoa watu tupu ai male hano o mea ese wa oso mai le tele o taimi manatu malangona pela kasila le fainga ele ai masnisi nga ngoa ele ai manisi na no nei mea ai taluai la o nga wa pe yo fainga ngai fa por kikima wa matua amana ia e o ai le tu o le savali o le tautala wale masepu se mea le faila o ala le ma e o le au tu si tala ma ila to le au fai manatu wa ceiling ya wa fe ceiling ya e ka kaulanga fa alo ku ikupe le malo ia sa ave o pe ave fa ngai se mea ona au mai la ia usa lava pe ka o mai se ngo se tangata pa mai ka ko ngunga le e te tau pe lana to e fa fo ile tupe onga o kupe malo ia fa pe langa o texel malu lo telo le tu e o fisilo la so fitangalo e sa o le akala e sa o le tala no winga ya tangia mai le manatu o le tusitala pe tangia mai fo isona langona o ala wanga ongi au ngale malo
e o e ave tupe ia ma ave me alofa ia ma tulaga fapena a fai mai la faaloaloga mo latou le ia se mea e kaua mo la koe ave uma e koe faafoʻi ioe i le kusikupe a le malo ia o la ofisiri mua a ai se anga le langa ai ngai me mo la ofisiri le fakore manga i o le faakupu manga ko le ukuskala a le ofisiri ai se a ele fou ia mea ele fou ngai mea ai mai so le anga no mal faaloalo sa mo ma fainga faaloalo e matua ma mau ke roi o le kuskala e makua ma mau ai le anga no le fa sa mo nga fai mai ai makua ku ya ka ku uma a o le fesili wa tule mai ai se a ua fato a fesili ngi ai ngai maka upu nei taimi ai se a ai le fou me ia whatever wala ngo mau mai kia sangi si o kanga ai ngai me ai le fesili ngi ai ona o le power of social media ai ona o le power of social media la winga o le tala asia to le winga o la tala. Everything is live, is going live. Everything is shown. O aso ia. Nga le kukupungi fesili mangi mangaku mga makele le fia popoko matele le faakupu mangaku. Ona sa le aingi mea nga po e maya. Na o tala lava na tu utalinga wa ale ya si tu AP ya so ye kau o mai ngai kala. Ia sa wele o nanga le FM. Pe o lawi a nei ma tutua i fasara launga mai al tu AP ia mangusi pepa sa vali ma pe ale ia nei mea e loa de ko akili o le ala fo ilale na sa le ifia fesilingi ai ma fele ai ma apa ile la au ma fala i nei tu manga ma malu o tato botunu e ama le sau ai lumo le fkanga ka fo ile ro mana tu fo ile wa firongia mai ele nganta ole ai pe wa kau fa pro kiki le faingole ole talila male manatu vai ole porkala ele fengu mia ia le uto male maine kasi fo ile me wa tauna ave inia o nga ma ave ia le ukuskala ya o nga a o nga e ko mala ma o e lau tu mala wanga nu ma fainga ma nga i fanua la ova fo ilo ya o ngangu ma le leifenga ngui ele yangi pala langi o faikau nga o sa mo ala faikau ka ko atiko iyo ala un nanto ala lo iyo le ngo ngai kusikala nga a fo mai sa mo ina na po ya ole au faiko fa iyo ole au faito fa faiutanga e tala no mai e mangingo lau ke malama fo i faika ai longo fiel kusikala e kango ka ofisiringia me fa pengi ya ata fau ai ele i malama tele tu inga fainga ale atu uma me se fo talinga malo va paolo ma ainga ma me o pele ma mai ya le ala fo ilale na wanga ole nga ole fa peltani male faitau filosofia iyo male faitau loto i meole te ma me fa pena ya ai kwa misia maunga piule su e pole ale fa tau ta i mai lo se fa alo il fa samo fa fengo fia tu ya mo tanto me se for fa so proclame fengo fia lo fa samo po le ama le a ni tiunga ma ni piunga sa e ave pe sa foa i sa si ma fita lo loa ile tunu ai ole a fanga tonu la utala i fa lo longa o ai a le ngoa e ka u mai ile fa lo longa o ia le naiana al fa sa morga pe fai mai nga avakur so soangi ale malo fa te inga na vantu o tu pe au me kupel malo wai la ngai deo le avese me alofa ono o fainga fa sa mo e au mai au vatu a fa pela le uanga le tu ia o le to pasese le e sfuafe fa kai inga ia ai a fa pe mai la ia lau fionga te mai tai pale mi tu loa fa nga ia la ule ta ure swafa ai ta u ia titles lau fionga te mai tai pale mi pro fionga le pale mi li mafe lau tutusi sui palmia toruafe
Minista uma tai ruafe. O ai ale mingiska o ai fo ile pale mia o le sui pale mia o le tangata na tau mai mafaaleo mai lona suafa. Malana te utusi malana faalolonga. O le mea pakingo ale ngai alu kangakaya. Ele ai mase mea la alai vuona uma a mai se tustusinga whapea mai. Sa kauranga a vele mea le fia. Sa tauntoe hau mai kouke kusinga. Mai toe whafoi le ai ele whapea ngā. La utango toe au mai lano bea whapea ua mamawhakele le whainga malo mo oe. La tatou o mai whale e kalesia. Mātou ia tunu i whafo. Mātou te nuu i e kalesia. A mātou wola e aveni o aunange uka kaukalaku o masani ai wafia se fulu ni mea ni mātou e kalesia u te whaia. Ioi, e ka mai e kalesia mo sa o iai o mai se o e kalesia o iai le temine nei. O loua lafo ma lou faal ma le faalo o longa e ka uma iai lo wingoa. O lau mea tō tino le nā. Ioi, o lau lava le ngā mea kōkingo. E li whapea mai a siata o lo lafo le e a whetala. Ai ke iwa a mai ai whapea me whelo kusi le mai langa ere isau asia kamsang kupi. O kupe umayanga avatu ele kalesia lenga ave o ngā fuainga mau o mai lafo. No. Leu te tala noa tūru whasa mo, e leise whasa mo whapenga. E i whokongua le fuingiu i le lapa. E i whotonua le fuingiu le lapa. O ai ale suafa, pēnga kou masi i ko akele. Hakai kainga, pēna tau masi i to tele na o e whaima. O le sosoangi ar mako e kalesia, i le tau whauru whalenga ngai kua le kalesia, e luas furuafi. Ai a umai ke umai. Ai sila mai le whaako whala inga ma le whaukanga i or ko o lea susu wakua o ai uma ko kingo makukua mangisua fole kalesia ai ka isua uma mai atanga taia. E le ai ma se mea o le alu ai fua ma mai ma koe whaau i uma avele kalesia mea no. Ai tau maua mai la. O le whaaloalo lava ia i le whaaloalo. O lea ua whaingoa mai o le alaranga. E a leionga kukuisi ko o mai. Wai ngai ngō o konga, wai ai ngō o ie, wai ai ngō o sua, wai ngō a, o le wingo le nā mea, wai ai al tangata ave tonu iai. Nga wakuala ia whaika liar kanga ilanga whaako whala inga. Pe koe au i, pule al tangata lana ta uma iai. Ma o le mea tō tino lava fo ili nai ave moe. Peka? Ele whapea la a mea e. La whapea nga whaia. O le mafuanga na leo na ave langa e tatau o na whaile me ave o. Ai le ingi kou whainga ele o se loan le mea le nā. No, e whaofi mai loa i to tonu to ai nā mawhau lea. Ma whaofi mai loa ko i ngā poko le i kokongu. Wha me ka kauanga koe, ngā peile o le kau ke loan mai le kupe fo i le i. Ngā le hai e le whapea ngā le whainga o wharolo ngā Samoa. Le i le whapea nā. Le ala fo le nā ala i o na whaisau whanga a inga. E le whapea au kasi a inga whapea kako loan mai le bank. Whaile me le lehai. E whaile sao whanga. Au mai, au vantu. Au a foi mai. O le a singa mea. Le anga o le mea mongi a kukeli io e avengi mea inga ia koe kaui mai. Ai a mai sina taui ma mea ai mai pono whaasoa i lan tau ia wai ai. That's the whaasamo. Whaasamo haranga. Ia ai a anoa noa loa e tangata ma whisiringia. E pia nga whakura ukala. E mawhona o atai ni mata upunen au mai. Ondo te toi tō mana tu foi lele. E la yangi singa arua ma mafu. Sao e le whaavale vale voi. E le hasi singa fia mafu a foi ngai mea. Ai hua lei longa ni mesa. E su engi soro i lunga. Ia ai sa tia i fua matulanga. Le lei matulanga ma malu ole. Ai foi lai ana nei. Tau warunga le tātou whasoa. Ma nei o whetalia inga. I peau wha mawai na ua. Wha mawai fo i le langi o le sunga le apostolo. Ia ai alo le pa i o le ekalesia. Au mar komiti. Ia i wha alo longa. Ma ngai ala langa lenga avea le sunga alo filofi. Po le fionga ia le ia sa. Se pulona. E whai mafufonga o le ekalesia. Ia ai avea le sunga le laude le mali e jo e whai mafufonga o le malo. Ai la i whekongia inga ka makua. Ai na manino al wha alo longa lea. Ina ua uma mai ma whaasau wha alo longa lufi. E ala i whai ngā malo.
ia tali fai tau fo ile sunga lau le man to fa pele u pa usi vai ngale ai ina u to e teu mai le malo o ngala le nga ko sila na talia u mai le sunga lau le mali to ai si vai nga ai kasi ale tasi ale vai nga o le si ia le malo le sa avele wa man tuana avele ile po na po ia le fato ateu buli e tasi ale vai nga sa to e fa fo ila vai la auli aina talia o mai si vai nga lenga ele au wele pule ar koko ele pule el tangata le tu to se koe fa fo ingong i fa alo alo wa fa ingoa mai no ele fika wile fa samo ai e yai le vai nga e au ye le pule le tu to na o le vai nga le se pasese ma se fa au so o mea lau tele ma le tuala pa ua le vai nga koe fa fo i so nga la au le mali to o le tala no atu na ia pine fa mau ai ma moli mau ai le mau le o le tupe le sa fa au o le fai nga malo le si ia malo ma le tuale na to e fai mai le pase se li ma fe ina ua tali mai ana lela ina ua to e fa fo i mai mateu mai le malo fai mai le fa tamali to fa me uma lava le fiona tamai tai pa le mia mai si tulanga uma e masania ai fa popo mai loa ma le tau pase po le mea alofa e lima fe. Pauanga o vai ngana to e tali foi tau le sunga lau le mali to mai e to e fa manatu ma fa manino ya lufi lufi. Po le to o le kalesia. Le anga ua mausali fainga fa vai ale malo. Lono winga o le selengi ia e ngoko. E vatu e ngoto e le ai le se vai ngai to e au mai po umona pasia. Mangi ngoe. Ia le fafinga o foi la ia sunga ru filu filanga la ma le ia ru filu filanga sai le fainga malo tu wai fo a ola to tu le foi le HRPP ia o fainga fa vai la vale na eli ma fai filanga ko au mai ko karia ko au mai le ai langa la o mani no au lapi a o vai nga ia sa tali foi sa tali se paia le ia le fainga malo ia o fa lo longa ia sa fa ingo antu le au vatu le fionga te mai pa le mia ia o le mingiska so ia fono su ai nga pena ele to ia ula ia la vaka mau fa mangingo ia o to ye ngenge fu pe ma makanga ka ku fsidi mfu be soti wale longa ni se be ia ai o yo le mana tu tato por clapir le vanga le fiafi iyo tato por clapir le amataka fo yo le deva yaso ia wale papangu tele ni so vaenga e fo no tainga male ava tele o programe ia me se fo le nea sole tu ua i o le maloma fasifo ai le sa o le fionga i sunga le apostolo ia i lona no fonga mau i siona ai ngai vai tele ia faia le mo tanto wala i malo tanto te fa o ngaina matala tala no ai nai le manuia ai me se o fa manuianga ia sa to matawina o le sa fai mau e fa la no ma veavi o lona soifuanga tutua ia au vale manu malo ina o anganga se tele mo le tua pa usi toa to fatula ile tu se toa fa manuia ile tina ia la vina ia me se foi ia wo ma he ma pelinga ia mo moli to foi ma la ufa mai senga ma la ufa malo si au ma la ufa malo ma la ufa fitai ia isi uso tu ofe le to fa le swafa le to fa le vai malai asiata Joshua se yuli o fia lava mo va vai tu ia i lotu lai mai uso tu lo le swafa ia me se fo yo show fretua wa vea wa tu si matua ina o lua ia wa le matua la vale sunga le apostol ia le o kala nga fa ia la utama io se uso fa tai fo ile tato nga luenga ia wa le to fa fo ile swafa tele no o lima di mai ia nga luenga me se fo le pulenga le Blue TV ia e so so ni ane ini so vaenga i fai malanga tu Samoa tu langa fo la o nanga tau videos matulanga ile po e non tanto live fa after ya tu me se foi fa malo i te le uso ia sanga ya ne ayo le tai ya me u man lavanga o inga o el apple school this is your time ya lo fa jele te le uso manga se manga o le tau badi la foi fonga va te lo tanto por clamel dan nei vanga o la fiafi tanto fila ila so tai au fai mai sa mo tanto por clamel ona e aso malo lo tanto we on the road enjoy le aso malo lo le so tai until then tanto filo ai sia so le lofa malanga le tanto te silang sia te fale malo soifua mai manuia Don't guy make fia ai. Just give me a second, eh?
Hello? Auntie! Sali kau so ba yan? Ya. Bayo ko. May fai. Cho điều số, các ngài xem mấy sao cũng quen anh chị phạm thôi mà lunch mà lại kiểu. May kinyo ay fanga. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chị Phạm mua đi số đi. Yeah, okay. May lang sa fanga chalo. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. You know how much I love you? No? No. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Salofa. Salofa. Ua iai foi au na ngai lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala ia tunu mau. We will see you again. God bless. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.